Bugün Çermikli hemşerilerimizin iftar yemeğindeyiz. Buradaki Çermikli hemşerilerimizle bir araya gelebilme fırsatını bize verdiler. Allah kabul etsin diyoruz. Çermikli hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لاله زار و دلبر جان سیل گل لاله زار و دلبر جان سخی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مناجات مرا پیش خدا کن بیا که بریم به مزار ملا محمد جان سیل گل لاله زار و دلبر جان گریه کنیم